Agent 5-0! Napalabas, nagtultulo iti panag-surveillance dagiti autoridad nga idawlwan ni Leonardo iti kaso ti babae nga agnagan iti Claire Valdez. Kabayatan na, masaknan met da Junjun ken tigayem na agnagan iti Boboy iti napagteng ni Claire gaputa uray isuda. Awan ti mabalindang atapen a kriminal. Nupay kasta, ammo ni Junjun amay sa drug pusher ni Claire. Iti opisina da Arturo, nakarik na daytoy iti panagsakit ti tiyan na. Inkedeng na nga ron tinagpa-doktor, ket adda na ibaga ti doktor a nakariribukan na. Inrekomenda pa iti doktor ti panagpa-general check-up na, tapno mamwanda ti pudno a sakit na. Nariribukan ni Arturo, ket nadagdagan dayta, gapu iti kinasukir ni Junjun. Itagagayam denggan nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapauluan. Agent 5-4. Stone, saan Arturo? Di ka bumalat, Nancy. Papayak lang ang dayta nga awanan. Utang na yung paganakan. Aglisi ka! Diyos ka. Aglisi ka namin naman! Kita mantilaing dayta lakay. Saan, Junjun? Masidag ko! Di nak natirwan! Isa si kamang lang ang tidalugan! Kaya! Yan di tarantado nga na. Tiyan ko. Ang sakit man. Lakay! Andiyan ka dito papasamakit ka. Grabe ka dito panangdanog ni Junjun kan ka. Ti ulok tinadayag at ginisnog na. Tiyan ko tiyag sakit. Andiyan. Alam siya agas ko. Adagas iti clutch bag ko. Mabit lang, Lakay. Mabit lang. Grabe ka mat, Junjun. Diyak kaya't ninaramid mo iti mismo nga amam. Isakit mo? Saan mo't? Saan amay parbang tinaramid mo? Huston! Ibagbagaklaan ti husto. Samaysa, pudno mat amarigrigatan ng amang isaksakad iti agpay kada tayo amin. Huston ko lang ka! Ay ko, apay nagkapil ka nga eh. Diyak kaya't atila ibagbagam ha? Aguli makalangan! Di ka makibibiyang iti anyaman amar-aramid dito'y balay. Ta makikabbalay ka lang. Anya, una yan day tang ibagbagang. Agpaso mo ta! No di ka kumadang na nagpasikog. Awan kumatikas to'y amapaspasamak dito'y balay me. Uray ko man, di ka si mangput dito yan. Rumbang latak daram tinaramid mo kanyak. Ta? Pinilit ka kadi? Tanga! Kat mo ginagawa na! Ampang kakit diya? Dinak bali ko ganan. Inkarim adinak baybayan. Itakas na tiaramidam kanyak. Luta, sumanaw ka pa ilang. Gaputa bastos ka! Awan mo dam! Kakaasi ang itinamay ang jigayam mo. Sana rumbangan mo ito dito eh. Ado ti customer. Sakit. Agad ni airpot to. May istorbo ka nito negosyo. Hindi tuyak pila ko ma. Sana magaling. Sorry, Verna. Ang Jack, may turayan to liquor store ni. Agungot ni airpot ko. Papanak nga rodan. No, di ka kawal di balay, oh. Agsubli ka di, balay da Junjun. Sorry talaga. Saan ka matulungan ita? Narilibok ita ti pagtangan da Mr. Velasco, sir. Apay? Sigon ni tinanggag may aririda, saan akayat ni Mr. Arturo Velasco, ti panangisang pati anak na ijay nobya na. Nagkikinamil dan sa paikindi. Amangan no daw may agpablatter, sir. Urayan tayo. Family problem na jay. Di tayo mabalin ti makibiyang latan. Isungarod adikam nagpadpadlaw. Kas na ibilin, nagpalpaliyo kami laan. Nasayaat. Talaga gaya mabarkadista di anak ta, sir. Uray madyan nobya na.
Isungarod aditay sinaan na paliiwan. Patsyet nga adda mo dayja a Junjun Velasco iti napasamag ti biktima ti salvage ani Claire Valdez. Positive. Dayta ti rimwar a resulta ti amin ang laboratory test ni. Anya, ang imposible. Lukas tati ka grabe ti sakit ko. Apay nga itala makariknak iti kastoy, doktora. Kasta dayta kita ti sakit, Mr. Velasco. Kadwan na akaptan ti kasta sakit kat sadan tula marik na. Inton talaga nga agdikaran. No nakaron. I-rekomenda ka iti maysa nga espesyalista. Tapno ma-examine da ka anay bag. Agyaman na, doktora. Nasaysaya at matlaang no ag second opinion ka. Saan ka di? Tapno awan ti pagdua-duam iti talaga kasasad mo. Kan? Tapno ammom no anyamat ti aramidam. Awan mayawat ko sweldo kita. Naibayad ko amin iti espesyalista ng taming kanyak tinasweldo. Anya? Amo ka daur mo iti panakilablabam. Isupay lang ti gasto nyo dito'y balay. Apay, anyat sakit mo. No agsasao ka, kasla nakarula unay. No, di mo matibaga, no anya? Awan na niya ba na daytoy? Halakay. Ayan ni Marlene. Di pa'y simbang pet. Hirilip ko labit. Ringan na sumangpot ni Marlene. Nakasaritak. Sige. Ringan na kapama na sumangpot, yanak mo. Kaya't nakano ang kasarita, papang? Juan. Anya ka diti ibagayo? Anak. Kinuna ni mamang ana ibus ti sweldoyo, a pinagbayad iti doktor. Amang eksamin kada kayo. Apay! Anyat sakit yo, papang. Wow, wala nyaman na daytoy. Anya nga rod. Hindi mo panunutin, nanyaman ti sakit ko. Basta wala nyaman na. Di kaya't kung ay bagakin ka ita, kaya't igayin mo kumati agadal. Di mo kumatultuladen, ti kabsat mo, ngayon una na tinagar-aram. Jak to aramidan ti kasjay. Tamok asyak matlati nakakaasi iti masakbayan no saan ka makaadal. Gusto ka, anak ko. Uray anak ton. Ikagumam ti makalpas. Adalat ta pamuspusan no kaya ti may sa tao ti agbaligi. Tay tanto kumati panunutan man ako. Ha? Nagsasao kayo. Kasla pumanaw kayo iti mabiit. Adya ti amu tayo. Saan tayo tinggal ti hangis tayo, anak ko? Anyaman nga oras, no madano ng ti kadeng ti biyag tayo, awan maramitan tayo. Papang? No timot may papuan ti kapsat mo, baybayan yun. Tangay, di tayo mo't mapapanawan dyan nobya na, tay bantay na lakit nga rutan ti bagina, gapot na masikugan. So, bayan tayo latay dan. Ti pampanunutak, kat inton agpas nga ginobya na. Dito ka di pagpasnayan na. Ninto mamang ti maturturan ka dagiti usaran na. Kasaritak tinayo, tadi napakasikuran ida. Baybayan tayo da. Makamuday ti biyag da. Tagay kasta ti kinayat da. Nakasagaran ti grupo. Sapay ko ma. Tamaripot min dagiti na i-report a grupo dagiti pusher iti dayja lugar. Asidag iti barangay apag na naidan ti biktima ti salvage, ti lugar ana i-report. Amangan no adda pa kay naigan dagijay iti krimen. Mapana kon iti ayan dagiti kakadwa. Ibagak tamapan kamin. Ano nga pare? Talagang di ka makaumayan? Pagid din na sa nakaumay. Kat espesyal da ito apat session tayo. Kadua tayo dagiti na ipadamag agagayem da iti Claire. Wala rod. Kat tatno matulungan pa dito, Claire. Kan tatno sardengan da tamot ta, napalpaliwan dagiti polis. Tumulong ta ti kaso na. Wen ba boy? Dakkel ti atap ko.
Ada gitimot lah kakadwa day declare tinang pataykin ko na. Ayun, awan dapat mo. Ada awag day tay. Ororayan ka kami mang i-deliver iti package nga itugot da dito eh. Kaya mo asawan. Di dapat na igam ti bagbagada nga itukot da package. An pa eh. Ang on the way ka nung ti delivery man ti bagbagada package. Big time lakit di dagijay. Basta mo tiyatap ko pare. Iso nga ganan ta. Mga so madlaw da makipapat session ka na. Dapat ta sa bali panggap ta. Marigatan no madlaw da ta. Babay! Junjun! Ni Verna. Apa sinurot na? Tapno mabantayan ka. Anya? Manangimon kan sakit di haver na. Diyak kayat apumurman ni Junjun iti sa bali ha babae. Iso akayat ko abantayan na kanayon. Ay no, mangibabain ka Verna. Basta. Makipat session nakman. Tapno mabantayan ka. Sige, makamu ka. Ngam agsagana ka. Makasangpet kang tulay di balay. Agsagana ka. Nalabos na tingkat rabi ngamawan pala da Junjun kan Verna. Napnapanan nga ta. Ti asawak. Agas-asog manin. Sapay kagura na ti mapagsalsalod-sudan. Ay, asit gakman. Madlaw kumot nga tano sumangputin da Junjun kan Verna. May anak lang, hunak lang arudan. Nasakit no mailot. Iso adi mo ilutan ti tiyan ko. Amangan ngamin ko no nalamiisan. Yelot ko da ito'y ointment para sakit ti tiyan. Sa nagagangay la sakit ti tiyan da ito eh. Awan may tulong di bagbagam. Alay ko. Ay naku. Uray lakas na malukot ti bagina iti panagkukot na ang sapsapuyot iti tiyan. Awanan, ipatay ko da ito eh. Lakay, saan adi ka ang sarita iti kasta? Ibagam ngamin na niya ti aramidag tapno matulungan ka. Umaraw ka dito eh. Padawan na. Saan alakay? Naitakikat ko nga ramidam. Panawan na haktakas laman dagdagan ti ut amarikrik na ka. Nuadda ka dito ya sumanao. Anya? Uday-daytan na ibang... Umaraw kan. Panawan na dito eh. Buisit! Ang tatang dito'y batong tiri daw. Agtuktok ka na rin ha! Siriring pala ni mamang! Juan, Pigpig saan! Kaya't kung timakay na na! Juan! Ay na. Kunak lano di kay sumangputin. Ala, subrak kayon. Good evening, Mother! Ha? Nabartek ka, Junjun? No! Don't worry, Mother. Nasing pato'y gwapo nga na kayo. Ala, agdiretso kayon iti kwarto yo. Diyak kayat amasingan ni Papangyo. Kutne, kaal-ala na titurog da. Madulangin. To all the girls! Ala! Saan na? Ikakariwawa, Junjun! Ampang ka mo na bagbaka din? Hanggang takot! Happy up, Mother! Umaykan! Mapantan iti kwarto. I like to Umaykan! dedicate a song! Isa na akong tinidang maturog tan. Hay! Di ko alam. Nalipatak timbagak ije bar, ha? Anya nga imbagam? Imbagak nga agsagana ka. Apaman ang makasangpet ta dito'y balay. Anya tiramidong kanyak. Imbabain niya ka! Alay ko. Di mon ulitin ti kasday, ha? Anay ko. Apay ka di. Anya launit. Nagmayat lakit atasun ti kasta ajaramon. Salbat niya!
kantaya! Palayin kan! Anya ti mapasamak ken Verna. Gagayam di uliwan adenggen titulo iti serye tayo itaalawas iti drama tayo na paulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Juna Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.